Allah'ın nasibası da bu kayaklarda yüzdüm. O temirler sizdeki mi? Bu temirlerdi bir vakta bir buyum kuramında öz oyumda. Öyle oldum yedi olan ki. Onlar kuluç kaysa o. Boy kaldım. Karası var. Kaysın. No kichine kayıyor. Cem ne oldu? Ana şu. Şul bu. Kalpler dünya lan ilk boy mu? Seke yedim orada. Bunu çıkarmadın mı? Aha basıyoruz. Doktor bunu Çıkarayım bu. cadıra vakti. Aa. Kulağa şükür. Ben de hazır. Rastaya kahvaltı edemem. Ne derdi balam. Mıymandarımla acıya vargan adamlarımla gelip kavaneken şu hazır yemeğe girişimiz kaldı. Vallahi törtü de verem dedi de onun beri yok. Haydi baktır. Siz oturunuz yavaş olunuz. Son anda ayağa gelip kalktır oturmuş. Aha. Ne diyeyim bana oturmuş bir yakalıp. Siz yavaş olunuz. Oo soğukta kantıda kışta. Kopar. Oturunuz. Alıp vermeyeyim mi? Yok ben alamam ana ver bana. Bir önünüzde bir nereye koyacak? Hayır otursun. Nar götürme ister bir önünüzde. Acıralım bu kadar tulağımız bunda. Kelgenizler merak olsun. Amin Allah'a ekber. Umurumuzda merak olsun. Kantıda sana tıntsız mı? Kulağa şükür. Ha bugün şu Umra'dan gel atışıp sizden kavara olup kıtayındaşıp Ana gel. geçe gel atıp joldu ayttım elim anamın az bir kavaralı ötküteyilçe deşip Kasım Ava'dağı, Atam'dağı hazır aldığınızlar gel oturup. Yakşı. Ucak avaz çalı otam bulot. Şu atamı da koşa varıp Umra'da birge ibadat kılıp ziyaret kılıp atı Kasım Yok çurtkap jüret. Sizdeler çurtkap jürçüңüz da 2005 geçeyin. Sizdeler çurtkap jürçüleriniz. Ben Türkavile jürçe demişim. Maşına vurup getip. Ne olup kaldı olmasa canga. Tavba marga
tavlarını yetici olaylan yerde şeriklerini olur baskan yerde basıp yürgen yerde cügürüp şonsa men tımbayla cügürüp yetici ola tımbay cügürüp aylanıp çıksam şonda şolar ayttı sen tımbayla cügürdün sana kösteyip gitti güne beladı. Şu Hem Cangız Elece şu otası mı? ha Cangız Elece şu otası mı? yalgız ele. Bir Bayviçe, Sayviçe mi? Ne şu otası da? Yoktu kaydan tamam. Şu an tip ben şu böyle baskan yerde basıp, cügürgen yerde cügürüp olur şunu erecesini karmasa ben tımbayla cügüre veriptim. Şunda etken de sana gösteydi de. Tova. Anan hem perekat şundayken ki ana Al-Bukhari mescidin aldığa ertesi sahar gelip çayga varayında böyle aslan kadar dursam vurup kesse böyle o. O hayatımın görü can baştan sınıp. Bu baldar çok iken de ha, sizge. Ya o baldar keç uçuraşkan boydun tozup çok olgun. Şu meder kavar altırat eken sizden. Ha, Şu meder oğlunuz kavar altırat eken. ne der oğlum kavarala da önce. Oşol Oktyabr ayından yaşap gelip şu yerge gelip kavar altırat eken. Oşonu alıp biz daha bir görel dep geldik sizde. Ha, yakı. Yemi Rahmet. Muntip uzakça şaş kıyın bir yerde. Bu Honda aylaklayında otasız, yağlayında otasız. Deme ilaç yok oğlum. Cenab-ı bir karlar üyü olat. Onlarga Yok kaçtır oğlum karılar sağında. iyi bol boyut. Bol boy bu. Bol boyut karılar iyi de pişkekte bir ay oldum. Ha, Bir ay oldum onda bol boyut eken. bol boy beken. Bol köpçülükte içkimdi bire bire de karavayt eken. Bire bire de hiç demek vayt eken. Medsestralar mı da delende turat. Benim anda hiç yerde cıgılıp ordundan turalvayacaksam bakırıp jatam. Ha kirip çözle yani eşikten bir yere kiri böyle. Hem ne oldu da sırap koyuşka ceravayt. Ah kok ya. Ana şonda yerde adam Oh. yaşap bana oydu. Yemi bir yerde, bu yerde, bunu şağırdın, o şağrının. O hakimlerinden kavar alganlar var mı sizde? Yok, o hakim der işinin ne o? Bu milyon halkın kaysı birinden kavar ala dedi onlar. Onlar özü öteye şeylik ana adam dermenen söyleşiyor. Bir oru sırka olup kalsanız da bunu butunuzda bu adam tüzük bastırmaya atıptır. O Kuday saklasın. Anam. Kıyın. Ova. Bana bir kadın gerek. Oo. Karap bakkanga ayar kişi gerek. Ha. Eğer şunda mümkünçülük olsa. Anan ol ayar dele o yer gerek de. Yer gerek aga. Ha. Onu beylegen kazık bulmasa bekir de. Ha. Meniki ayla doğası çok öyle. Ol emez bul emez. Allah'ın etkeni bulattı. O Allah'ın aytkanı olatına neyme Kudağa şükür ya bunun da uldarınız var eken, meder yok şu an uldarınız var eken. Buna toğallığınıza gelip duratından bizge aytkandan gelip kavaralığına gelip kaldırır mı sizden? Abi bizim de üyüyüz harcerde, biz de gelip sizge cardan veriyoruz. Kıyınırak bolgudaydı. Elbette oğlum. Özü yüzünden başımıza karlık gelip kaldı. Bolu ötü vatat. Oo. Endi ol emez Allah'ın etkende bulat. Tur aytasız, Allah'ın aytkanday bulat. Oylayt demden 120 kirem. Ha. Onun beri men bu Oo. nemege moyun berbeyimin dep. Jangıday kırsık bolgandan keyin kayka barasın. To'g'ri.
Haylasın. Yemi sağ özünüzün okatınızda özünüz kılı öğretileniz. Men oğlu okatım ele şu Stalavay'dan tamaktanamın. Ha. Oğlu özüm bir kazan karma, onda bir neme kılıç yok. Ha. Şunda hem Allah'ın Aman aytganı bolunuz, bular. aman bolunuz. Kuday ömür versin emi. Sizge Kuday cardan versin. Şu butunuzdan ayıkıp getiniz. Bir bata verin hem buna o oğlunuzga mederge bir bata verip koyunçu. Buna o dastan nökönü. Şular gelip kavaralladı gel sizden. Şu oğuldarga razısız mı şu kavaralganlarına? Yani Kavralmay almak vakta çoğunda. Kapı olup kalınız ha. Yok, kapaçılık yok. Köptün beri jakşı kavral almay atam. Yok hem sen el üstünde жүрөsün. O çet ülkelerge barıp gelip atasın. Uğru sırkovlar menen küreşip atasın. Senin kızmatın köp. Sana kafa alıştın hiç acıyatı yok. Kaytıp sana koldan gelişince cardam kılıç gerek bir yakta adamda. Şunday. Sizin atınız kim? Atım Recep. Recep. Aka. Menden ulu kesiz. Recep ayda tuğulgan 90 üçlesi bize 90'da sıfır. 90. 90. Ben dağı 83'temin. Atım Kasım. Hiç kimisinden aytgan emes eken. Ha. Je baladan, je baybeçeden, je başkadan. Oşoğa mana garajda sakalap Ha. yalnız ele özüm oturamın. Hem ol Allah Teala aytıptır ki bire basam ikincin memmin. Öke basam üçüncün memmin degen eken. Onun sonra da Kuda kalasa Allah'tan ümit çok. O Allah'dan ümit kılıyorum. Şöyle Allah Teala özü kayaka dese şöyle bulut da. O biz de şu Allah'dan ümit kılıp öyle yaşap yürüyoruz. Yemi yakşı durun emi. Aman bolum. Kaytarsızlar. Emi kaytalı emi. Oşo nemeden Umra'dan gidetken boyunca siz uçuradık. Ol baldar Bişkek'te uçurap bizge boşo Bişkek'ten beri bizde alıp biletat. Anan siz de aytıp, anan bari uçurap bileli dep, koşa gelip şimdi siz uçurap oturağız. Anan hali uyga baralek biz. Yaxşı. Oo. Kuda kalasa uyunuzga barasız. Kuda kağla saatkanınız gelsin. Neneni özü kitapta aytat eken bu ağacaga barıp kelgen adamın koludan öp kör deyt eken. Men sizler menen yönele jolauçu kişide bolup körüşüp koydum. Kolunuzlardan öp. Rahmat hep siz akasız, bizge akasız. O sizdi görgön biz geldik, siz ne etmek. Kolunuzlardan öp. Yemi, Soğumuz olsun Kuday, jakşı okatın, yemi, jakşı jürüyün. bir Kur'an kitabı da geldim hele. Oşonu sizge taşlap geçsem okuyalasız mı? Kur'an okuyumun. Onda hazır. Nerede hazır başlarda kitap var, bir taşlap geçeyim mi şu? Kur'an okuyumun. Ben O, Kur'an'ım verme. var mı anda? Var mı? Sizde bari var iken. Kur'an'da okup yürüyorum. Ha, jakşı. Kur'an'ım var, başka kitaplarım var. Ha. Manavu Kur'an'da Oo. Muhammed Sağlı degen adam Oo. Kaşgar'dan Mekatille'ye aparıp şu Mekatille'de 25 tefsir kitapta alıp şu paydalanıp 23 kitapta tefsirlep Pakistan'a gelip Pakistan'da tipografiya açıp bastırıp tipografiyasını alıp Kaşgar'a aparıp Kaşgar'dan çıkargan eken bu Kur'an'da.
Men kulağında mana şu yerge kelip kaldım. Kitengizde Arapça o. Arap. Hani ki gazamatı kesilsin şunda kutsağı. Arap tamgası da tafsiri Uygur dili de. Hani. Tamgası Arap, dili Uygur tafsiri. Bir o Uygur dili de onca munçagına sözlerdi düşünmeye kalat ekensin. Negiziden şu Kırgızçeli olat eken. Allah. Süre-i Kakas degen sürege gelip min. Şuntip şu oku atamın kolum boş bolup kaldı. Hali saçlarınız karaken dağı Çinli öz yüzün etkanda 120 geçeyin yaşamağa kessin şu bunu butunuzu orvaganda. Ya ol put, O var ya olup başını orup ketmegende. put işlememez. Bir yak den soğuk taza olsa put Oo. işlememez. Oo. Özünün dersi yetişince işini atkara verir. Bu kitap köpçül olturanda ha o. Ha, Bu kitap kolunuzga tegende köpçül olturanda. köp yıl oldu. Bu kitap benim bir tuğan akamın faydalangan kitabıydı. Kaşgar'da. Kaşgar'da o. Kaşgar'da. Kitap gün barkına girdi Akam kes. ötüp gitti. Şunu jakşı bir kitap oku atıp sır. Onun beri men faydalanıp atamın kulağa şükür. Yani menen keyin faydalangan hiç kim yok hem. Bir Xudo bilet. Yemi sizge bir bota verildi. Mayli. Şu öpöz olsun şu uğurlarınızdan jakşı olun. Xuday sizge şu bundanları bu jardan bergen yaşlarga uzun ömür tileyli. Şu yaşlar baktılı olsun sizden daim haber alıp dursunuşlar. Kanan şu uzak yaşan da Xuda kalasa. Amin. Şu aman bolun, tinç bolun. Özünüz jakşı karap Xuda kalasa. Özünüz Amin. azamat ekesiz, akıllınız yetik eken, verin kitapta okuyalat ekesiz. Jakşı yaşan, vaktılı yaşan bundan uzun yaşan. Amin. Allahu Ekber. Xuday koldasun. Şu baldarga 100 yaşlı ayavay vergide eden baldarga. Dekemden soğuluk vergide eden. Yaş vergenge jaraşa dekemden soğuluk vergide eden. Qoğru sırkovdan oğlak kılgıda eden. Ya, 100 bala çakası menen rızkılı, ıntımaklı olup yaşap ömür sürüşsünler. Allah bularga acilik saparga barıp gelişti nasip kılsın. Hacı olsunlar. Tanrı gelsin. Amin. Amin. Allahu Ekber. Aytkanınız gelsin. Büyülenirler eken bu bala. Nedir? Bala çakalı olup, balları da özünde. Şu borker, elge hizmet kılgan, imanlı ballar olsun. Amin. Recep Aka. Amin. Amin. Kana. Amin. Amin. Allahu Ekber. Otur. Ya otur var mı? Oturun. Ben mıymandardı. Oturun. Mıymandardı yeşikten uzatıp. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу момун мусулман туугандар, урматтуу кыргыз элим. Баарыңыздардын бүгүнкү күндөрдүн ыйык султан болгон жума күнүңүздөр менен. Жума күнүңүздөр кут болсун, окулган жума намаздар кабыл болгон. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз Ахниет Аманат коомдук фонду бүгүн эртелеп Бишкек шаарында Ньютв телеканалында дагы ушул Раджап чоң атабыз боюнча ошол жерде дагы бир аз талкуу болду. Раджап чоң атабыз боюнча мага журналист эжебиздин суроосу узатылганда мен чындыгында денем титиреп, көзүмө жаш айланды. Себеби канчалаган жапжаш, канчалаган Раджап чоң атабыздын муктаждыгынан дагы жеңилирээк муктаждыктагы инсандардын муктаждыктары чечилип келип атат. Бирок өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө
90 жаштагы Ражап чоң атабыздын муктаждыгы алигиче чечиле элек. Урматтуу мекендештер, колдон келишинче аракет кылдык. Дагы да аракет кыла беребиз. Дагы да мен сиздерге кайрылып кетем. Чоң атабыздын бүгүнкү күндө бетон гаражда жашап атканын көрүп, урматтуу туугандар, айтаарга сөз таппайсың. Жүрөгүңөн эмес, жүлүнүң арылайт чындыгында. Эмне деп сөз айтаарыңды таппайсың. Эң башкысы, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, кыргызды эч качан таштабайт деп эзелтеден айтылган сөз бар. Бүгүнкү күндө бир Ош шаарында, шаардын так ортосунда, Рамазан базардын аркасында, Келечек базардын маңдайында турган бетон гараж бар, тизилген. Бул бетон гараждарга, урматтуу мекендештер, элдер автоунаасын гана коет. Мына ошол автоунаа кое турган бетон гаражда бүгүнкү күндө Ражап Ажы чоң атабыз жашап атат, урматтуу туугандар. Айла жок, мен дагы да сиздерге кайрылам. Жаман көрүнсөм дагы кайрылам. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу Ош областынын тургундары, жалпы жоомарт, берешен инсандар. Буга чейин да канча кайрылганбыз. Эгерде жер тилке чечилген болсо, сразу ушул чоң атабызга үй баштайт элек. Жок эле дегенде 3 бөлмөлүү үй баштайбыз деп мен буга чейин 2 жылдан бери кашап келатам, жер тилке чечилбей келет Ош шаарында. Мен азыр да кайрылам. Квартира боюнча да кайрылып кеткем, азыр да кайрылам. Урматтуу туугандар, биз квартплатасын төлөйбүз. Кадимки эл төлөгөндөй төлөйбүз. Чоң атабыз азыр могул жерден мындай бир аз кичине мындай бардагыраак жашап аткан болсо, бул жерде албетте шарт жок. Эгерде сиздер квартираңыздарды берген болсоңуздар, биз кандай квартираны алган болсок, так ошондой сиздерге тапшырып беребиз. Эл төлөгөн акчаны биз төлөп беребиз. Урматтуу туугандар, кыш келип калды. Мен дагы аракет кылайын, дагы сиздерге кайрылайын. Чоң атабызды квартирага чыгарайлы, урматтуу туугандар. Эгерде бир мыкты кайрымдуу жоомарт инсандар чыккан болсо, же студент инсан чыккан болгон болсо, ушу чоң атабызга кошуп, каратып, жашатып, ошонун да квартплатасын биз төлөйт элек. Менде ушундай бир идея бар эле. Ана бул чоң атабызга көп инсандар буга чейин аябай суроо салдыңыздар, сунуш бердиңиздер, каарылар үйүнө алып барыңыздар, башка жака алып барыңыздар, мен алып кетейин, мен үйүмө барып карайын, мен үйүмө алып барайынчы деп канчалык мекендештерибиз айттыңыздар. Чындыгында Аллах ыраазы болсун, бирок чоң атабыз көп жылдан бери жалгыз жашап, жалгыздыкка көнүп калган. Сиздер эмес, мен үйгө бир жума калып кетейин десем да кынабай койгон. Мына чоң атам азыр маңдайымда турат. Алдында айтып атам. Ошондуктан урматтуу туугандар, шаардын так ортосунан чайхана кафеге жакыныраак жерден Батир 1-2 этаждан квартира болгон болсо, батыраак барыңыздар, Ош шаарынын тургундары издешип карашып бериңиздарчы, мен сиздерге ушуну терең кайрылам. Келиңиздер биргеликте ынтымакташып, чоң атаны түбөлүктүү үйлүү кыла албасак дагы, чоң ата бүгүнкү күндө 90 жашка чыкты. Дагы канча жашарын бир гана Кудай билет. Сиз дагы, мен дагы, чоң ата дагы канча жашарын бир гана Кудай билет. Ошондуктан айтаар элем, урматтуу туугандар, биротоло бербесек дагы чоң ата канча өмүрү калса, ошол өмүрүнүн аягына чейин ошол квартирада жашай тургандай. Же болбосо 1-2 жыл жашап тура тургандай биз квартплатасын төлөп беребиз, ошол квартира карашып коюңуздар. Мен Ошко келип квартираны издөөгө убактым болбой атат. Индиядан врачтар болуп, бир эмес быйыл 4 үй салынып, оорулар менен чуркап, кыскасы көп жумуштар менен жүрүп, квартира издеп баанда убактым болбой атат. Бирок Ош шаарынын көптөгөн жакындарыма, тааныштарыма, Ош шаарынын тургундарына көбүнө дайындагам. Чоң атага ыңгайсызыраак 2-4, 5 кабаттан, же болбосо кафеден алысыраак жерден квартиралар табылат, бирок ал чоң атага ыңгайсыз. Ошондуктан чоң атага ыңгайлуу шартына туура келе турган квартира карашып бериңиздер. Урматтуу туугандар, биз бул жашоодо мына ушул кылганыбыз гана калат. Мен дагы бир кыска айтып кетейин, көп сүйлөп койдум, кечирим сурайм. Чоң атадан келип дайым дуу алганда чоң ата өзгөчө дубаларын берет. Азыр дагы айткан сөздөрүн уктуңуздарбы? Башкача сөздөрдү сүйлөйт. Мына кече эле 4 ай мурун, кече эле 5 ай мурун менин атама ушунчалык бир дуа берди эле, ажыга барып, ажы болуп келиңиз деп ушунчалык дуасын берди эле. Мына иншалла азыр Кудайдын насиби менен, Кудайдын өкүмү менен, Кудайдын буйругу менен атам Мекке, Медина жерине, шаарына барып, чоң атабыз көргөн, чоң атабыз кармаган Кабаны кармап, мына азыр тосуп алып келаткан чагыбыз. Мына азыр Касым абабыз да кошо барып, чындыгында мен дагы бир нерсени айтайын. 83 жаштагы чоң атабыз бүгүнкү күндө чоң атабыздан кабар алып келди. 83 жаштагы
Мына азыр Касым деген абабыз ошол Умра Мекке деген түзеде келатып, Раджап чоң атабыздан кабар алып, ден соолугун сурап кетип баратат. Караңыздарчы. Биз ушундай аксакалдар ушундай ишти жасап атканда биз жаш туруп, ден соолугубуз бүтүн туруп, 12 мүчөбүз түгөл туруп, мүмкүнчүлүгүбүз бар туруп, ушул нерсени эмнеге жасай албайбыз? Келиңиздер. Биргелешеличи, ынтымакташайлычы. Бул бир келген жашоодо мына ушул иштерибиз калат. Эгерде урматтуугандар чоң атадан кабар алам, кантип жардам берем, кантип чоң атадан келип кабар алып кетем деген болсоңуздар, Келечек базарынын маңдайынан түз эле кирсеңиздер, жол бар, ошо жолдон түз келатып эле сол жакта бетон гараждар жайгашкан. Жол болсо Рамазан базардын аркасына бетон гараждар жайгашкан. Алай көчөсү. Кайсы? Алай көчөсү. Алай көчөсү. Рамазан базарынын аркасына Алай көчөсү. Ошол жерге келсеңиздер эле чоң атабыз табасыздар. Ана мен чоң атанын телефон номерин айтып коеюн. 778 менен 63 37 89. 778 менен 63 37 89. Раджап чоң атабыз өзү алат. Байланышыңыздар, колдон келишинче чалыңыздар. Жардам бере албасаңыздар да өзүңүздөр алыста болсоңуздар, жок дегенде жылуу сөз айтып чоң атабызга бир морально жардам берели урматтуугандар. Мен ушуга чакырам. Кудай кааласа биз дагы да аракет кылабыз. Эгерде жер тилкеси болгон болсо, үй салабыз, же болбосо квартираны киришебиз. Бирок Жалал-Абадка мен бая сизди эсиңиздеби чоң ата? Былтыры сизге жер издеп жүрүп, Реске барганбыз, билесизби? Ошол убакта сизге печка алам деп базарга кирип кеткенде Москвадан бир акебиз чалган. Жалал-Абадтан жер берген, айткан эсиңиздеби, жер тилкесин. Мына ошол жерге Кудай кааласа быйыл 9 үй бүлөгө ылайыктуу муктаждар комплексин салдык. Аны айта элекмин сизге. Чоң жаңылык. 9 үй бүлө бата турганда 2 кабаттуу муктаждарга дом салынды. Мына чоң ата. Эмки жылы бүтүрөт, Кудай бүтөт. Ошонун башына себепкер сизсиз. Сизге жер издеп жүрүп коомчулукка чыкканыбызда мына ушул бир агабыз байланышып жер тилке берип, элдин жардамы менен бүгүнкү күндө 9 үй бүлөгө ылайыктуу комплекс салынат чоң ата. Ана. Кудайым насип кылса балким ошол жерге барып жашап каласыз. Иншалла. Бага чейин дагы квартираны киришебиз, аракет кылабыз. Мен улам эле урматтуугандар келип эле иш маселе чечилбей эле, куруп эле сөз эле сиздерге улам эле кайрылып өчтөн да бир ыңгайсыз болуп калат экенсиң. Кээ бир инсандар башкача ойлоп калат экен. Чоң атаны коомчулукка алып чыгалып, баягындай пиар кылып, же болбосо өзүнө бир башкача иштеп атат деп ойлоп калышат экен урматтуугандар. Ар бир элибизге алып чыккан мекендештерибиз көрүп, мына бүгүнкү күндө нанын, жана башка картошка, пиязын, продуктасын алып келип чоң атабызга жардам берип келет. Чоң ата? Студенттер жана башкалар келип турат, Келип турат. Мына ошолордун баардыгы ушул видеолордон көрүп келип атат да, иншалла. Ушул видеолордон көрүп баары келип атат, Кудай кааласа. Дагы да келет деп ишенебиз, иншалла. Сиз жалгыз эмессиз. Жок. Жалпы элибиз бар. Биз бар, Кудай буйрса. Биз сиздердин уулуңуздарбыз. Маселеңиздерди чече албасак дагы чечкен аракет кылып, колдон келишинче, колубуздан эмне келсе жардам берүүгө даярбыз, иншалла. Мен экат минген кеч калбайт. Элди түлкү оч калбайт деп кыргыздын макалы бар. Ол элди түлкү менмин да. Мен эч качан очто калбаймын, талаада да калбаймын. Кудай кааласа эл бар. Машалла. Машалла. Макуланда чоң ата, жакшы туруңуз. Мен азыр дагы бир видео тартыптым. Элибиз көрөт, канчалык мекендештерибиз көрөт. Кудай бурса сиз менен байланышат. Жүрөгү кыргыз деп соккон Жомарт Берешен. Бүгүн мүмкүнчүлүгү бар инсандар сизге сөзсүз байланышат. Мүмкүнчүлүгүңүздү чечип бере албаса дагы байланышат. Мен ишенем, Кудай буйрса. Иншалла ушуга киришебиз. Кудай кааласа, суукта сизди калтырбай дагы бир аракет кылайлы деп Кудай буйрса аракетти баштадык, иншалла. Албетте, аракетти токтотуш керек эмес. Туура. Мына ушундан эмес, туугандар, барыңыздарга чоң рахмат. Аллах разы болсун. Алланын ыраазычылыгы үчүн келиңиздер. Бир убакта бизди эмнелерден сактаган ушул чоң аталарыбыздын кызматын кылып калайлы, урматтуугандар. Мен ушуга чакырам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сыртка чыгасызбы, чоң ата? Мен да чыгып. Күрөштөрүңүз алып куртай киресизби? Жок, күрөштөр тура берсин. Анан куртайсызбы? Şöyle al. Bu, yakşı alın.
Ne solunuzu versin Kuday. Yaxşı oturun. Geliriz daha kulak Yaxşı durun kalası. ha. Kasım. Ova. Doktor Recep Yaxşı durun ha Recep Geliriz o Allah. Aman balım. Bir zaman bolumuzda. Aynen Biz öyle. soltuğumuz Yaxşı, kulaklarınızı yaxşı. tez Yaxşı gelip duram. Tilegen Menden tilegen kapı olmanız ha. Yok Menden maksatına kapı olmanız. yetkin. Boluptur çoğun ata. Sen kılgan işlerdi hiç kim kılgan yok. Rahmat çoğun ata. Aynen ömrüne bereket versin. Rahmat çoğun ata. Dağı da işine rivaj versin. Hareketine bereket versin. Ya, bekemden sağlık versin. Üylenip ceylanıp bala çakalı olup yaşadığın onun olmalı. Boluptur çoğun ata. Meyliniz yaxşı durunuz ha. Yaxşı kal.